Барыңыздарға аттың қашқасындай, оштың пақтасындай танымал, чапаны да сонун, сақалы да сонун, Алла Таала пайғамбарды сүйгені да сонун, арабчаны жат білген, қырғызчаны так білген, таптап сөйлеп аябай қалың айтқан ақ тілден сіздер сүйген, біз сүйген, дүркіреген қол чабалармен айтылу алымыз Садубақас Ажыдолов. Ордустан тұрып дүркіреді қол чабалы. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Barыңыздардан Аллах Таалам разы болсын. Барыңыздардан, арбаңыздар, мекендештер, туғандар, алтын муын, жарқын келечек. Ушул дал ушул алтын муын 2000 жылы Достук паркынын ичинде эми өсүп келе жаткан көктөмдүн үстүндө чакан 3 адамдын башынын биригүүсү менен түзүлгөн мыкты кайрымдуулук фонд эле. Бүгүн кучагына калдайган жаркын келечекти батырып отурат. Убактым жетишсе, буйруса, дал ошол алтын муун жөнүндө азын улак сөз кылам. Атайын убакыт бөлүп, кадам таштап, берметтей болгон убактыңыздарды коротуп келгениңиздер үчүн Аллах Таалам барыңыздардан разы болсын. Аллахтын ыраазычылыгы баарыбызды бейишке киргизип антынат буйрса. Алгач, алтын муун ким, жаркын келечек ал ким? Бир учурлар өткөн. Досу ооруп калса, калган жолдоштору, достору чогула келип, жабыла бастырып, үйүнө келип, онтоп жаткан досун оромотто олтуруп, анан ал акыбалын сурагандан кийин бириси экинчисинин кулагына канча жай намазын кирдетти экен, кайсыл жай намазынын сажда кыла турган жерин сүзүлтүп жукартты экен деп бири-биринен сурашчу экен. Бул дегени намазынын көптүгүнөн, саждасынын, тахажудунун, ишрагынын көптүгүнөн, фарздарды мечитке барып жамаат менен окуса дагы сүннөт жана нафил намаздарды үйүндө көп окуган алтын муун бири-биринен кабар алганда жай намазынан сурашчу экен. Өтүп кеткен болсо канча жай намазын кирдетиптир деп артында калган жай намазынын кирдигинен анын ибадатынын жана Алланын алдына алып кеткен зыңкыйган гүл азык соопторунун мол экендигинин анын жай намазынан билчү экен. Дал ошол жай намазын сүзүлтүп кирдетип келечек муун деп эсептелген жаркын келечек өзүнүн уул кыз урпагына алар ата менен энеси бири-бирине белгизбей тескери жатып алып, шилейкеи менен эмес, көз жашы менен жастыгын биз үчүн агызып Аллах Тааладан суранган алтын муун деген мыкты муун өткөн. Сөз бүгүн ошол алтын муун жөнүндө. Ошол алтын муун бир жерге чогула калса, биз чилеп канча түлүк малың бар, канча жериң бар, канча контейнериң бар, канча машинаң бар деп мактанбастан алар бири-биринен канча жетимиң бар, а сенде канча жетимиң бар деп сурачу экен. Көрсө, айыл ападан, элеттен эрежеге жетелек балдары бар бир эркек өтүп кетсе, түн жамына бири-биринен бекинишип, бул жетимдерди мен алдым, бул жетимдерди мен алдым деп жетимдерди кепилдикке алуу менен жарышчу экен. Мына ушундай болгон мыкты алтын муун өткөн. Ошол алтын муундун жаркын келечеги акырын басып алар да алтын муун болду, алардан жаркын келечек пайда болду, алар да алтын муун болду. Ошентип келип бүгүн Мунул Кроксити холдо атайын чакырылган алтын муун жана жаркын келечек аралаш отурду. Бар болуңуздар.
Алтын муун болуш үчүн ак сөөк болуш шарт эмес. Абдуллах ибн Мубарак деген табииндерди көргөн табиин. Атасы Мубарак бир кишинин колунда кул эле. Ал азат кылып жибергенден кийин ошол эле аймакта чоң бир багбандын багында багбанчы болуп, көчөтүн сугарып, алмасын үзүп, тигинисин бутап ошентип иштеп жүрдү. Бактын эси бир күн достору менен келип, анардын бышканын анан эң ширинин гана таап келчи, деди эле. Табакка толтура анарлардын кыпкызыл болуп бышканын алып келди. Кесе салып эле конокторго берип, анан өзү ооз тийсе кычкыл анар чыкты. Бери келчи. Ой, бул эмне мыскылдаганың? Бул эмне кылганың? Ошончо алыстан келген досторума кычкыл анар. Бул эмне дегениң? Шылдыңбы десе? Кечиресиз кожоюн, сиз мага ушул мезгилге чейин анарлардын ширин менен ачуусун ажыратып кой деген эмессиз да. Десе, анткарланба. Бул эмне дегениң десе, жака белиндеги кошуналар жабыла келип, туп-туура айтат. Бул ушул жерге багбанчы болуп, багбан болуп ишке киргенден баштап бир да жолу, бир анар эмес, анардан түшүп калган бир да данды даамдап көрелек деп кошуналар күбөлүк өтөт. Ошондо маңдайда турган багбанда карап туруп, "О, кагылайын. Кечиресиң, аша чаап сүйлөсөм. Чындап айтканда бир күйөө бала издеп жүрдүм эле. Бойго жеткен кылтылдаган кызым бар. Кимге берсем?" десе, Мубарак багбан айтат. "Жөөттөр байлыкка карап берет экен кызым. Христиандар сулуулугуна караса, арабтар тегине карайт эмиш. А такыбалар, мусулмандар такыбалыгына карайт. Ошондо сиз кайсыл бөлүктөн болсоңуз ошонусун тандап бере бересиз да", деди. Ошондо бак ээси, "Мен сенден өткөн ашкан такыба инсанды эч качан көргөн эмесмин. Мындан бул жака да көрө албастымын, анткени жашым жетип картайып калдым. Ошол кызымды сага туттум, сага ушу жубайлыкка бердим" деп никелеп берген. Ошондон Абдуллах деген эң мыкты алим мутамаккин табиин чыккан. Мындай болгон мыкты алтын муундан ошентип жаркын келечек пайда болуп, ал да ошол жерге келгенде алтын муун болуп, андан да мыкты жаркын келечек чыгып отуруп бизге жетти да, кагылайын бир туура. Дүйнө жүзү боюнча Куран китебинен кийин эле мусулмандардын текчесинде тизилген Сахих аль-Бухари деген китеп бар. Ошол Мухаммад атасы Исмаил өлөрүндө Аллахтын ысымы менен ант ичип айтам, мен мунул эки колум жана эки аягым менен мунул үйгө же арам адал экендиги билинбеген бир да теңге же бир да күкүмдү ушул үйгө алып киргеним эсимде жок. Андыктан ишеничтүү Алланын алдына сапар тартканга даярмын деп көз жумуп кете берген. Жыйынтыгында ошондой болгон мыкты алтын муундан Сахих аль-Бухари китебин дүйнө жүзүнө жетерлик кылып, пайгамбарыбыздын таза хадистерин жыйнак кылып жыйнаган Мухаммад ибн Исмаил пайда болгон. Мынеке жаркын келечек. Андыктан жаркын келечек өзүнчө пайда болуп калбайт экен. Жаркын келечек пайда болуш үчүн алтын муун кол көтөрүп алакан жайып, астагфирулла, Рабби хабли минас салихин, эй Раббим, мага эң мыкты таква перзенттерди бер. Менин эртеңки келечегиме мыкты муун урпак бер. Бергенде дагы таква перзенттеримди таква кылып уланткын деп дуа кылуу ар бир алтын муун атыккан ата менен эненин милдети. Жөн эле эптеп-септеп бир балалуу бол болсам дегендердин кулагына күмүш сырга. Рабби хабли мин ладунка зурриятан тайyiba. Эй Раббим, мага ушунчалык аруу, таза жүрөк, таква, кулк мүнөздүү, мыкты урпак, жаркын келечек муун бер деп ар бирибиз дуа кылышыбыз керек. Качан үйлөнгөндө эмес, үйлөнө электе да, кыздар турмушка чыга электе да ошентип сураш керек.
Перзент тилөө нике кыйылып баш кошуп анан жашап баштагандан кийин эмес, жигиттер үйлөнгөнгө чейин, кыздар турмушка чыкканга чейин сураныш керек. Ey Rabbim, maga эң мыкты перзент бер деп сураныш керек. Анткени сиз мыкты алтын муундун эң мыкты көз туткан жаркын келечегисиз. Эми сиз атаңыз менен апаңыздын ордун басып, эң мыкты алтын муун болосуз. Сизден буйрса жаркын келечек, жарык дүнүйө келет. Muhammad ibn al-Munkabar, Sa'id ibn al-Musayyib ekөөтең айткан бир уйкаш сөзү бар. Намазымды окуп, бат-бат бүтүрүп, дүниелик иштерге алып урушуп чумгуп киргим келет, бирок кагылайын секетим уулум, сенес дегенде кагылайын саамай чачкычым кызым сенес дегенде намазымды узарта окуп, алаканымды титирете көдөрүп Аллах Тааладан, Аллахым мага мынашыл перзенттин такыба кылгын, өтүп кетсем аркамдан бата кылып кайрымдуулук чыгарып собобун багыштай турган эң мыкты менин көзүмдү сүйүндө турган жаркын келечек кылгын деп намазымды узартам деген. Биз жөндөн желе пайда болуп калган жерибиз жок. Бир учурда биз коңур тартып уктап атканда кумгандагы муздак сууну муздак дебей, титиреген колу менен дарат алып, бүрүшкөн алаканы менен жер таянып, пешенесинде, ey Rabbim, мынашыл балдары менен кыздарымды бир элдин жердин керегине жарай турган бир мыкты кылчы деп, жаркын келечек берчи. Аллах ушулардын бир үзүрүн көрөйүнчү деген мыкты алтын муундун дуасы менен бүгүн мынтип эки аяктын үстүндө басып жүрүп атпайбыз, жаркын келечек болду. Жөндөн келип калган жокпуз. Муфтидамла жакшы бир аятты окуп өттү. Assalamu Rabbi ja'alni muqimas-salah wa min zurriyyati. Allah'ım meni жаркын келечек боло турган, келечек урпак муул кызымды намазган кыл деп ар бирибиз суранышыбыз керек. Бала тарбиясы ал көчөдөн болбойт. Бала тарбиясы 4 эмде болот деп алымдар тастыктаптыр. 4 эм тамгасында. Биринчиси мээримде. Мээрим албетте ата менен энеде. Экинчиси мектепте, үчүнчүсү мечитте, төртүнчүсү анан медреседе болот деп 4 эмди бириктириптир. Атанын, эненин мээрими болмойын, эч качан перзент мектепте аргаттап суу кечпейт. Мектепте окубаган ал мечитке барып да жыргатпайт. А мечит көрбөгөн ал эч качан медресенин босоосун аттабайт. Эненин, атанын мээрими бар болгондугу үчүн момундай жаркын келечек залды толтуруп отуруп атпайбы? Далай жолу бул зал эмес, мындан да мыкты залдар толот буюрса. Ибадатчыл имам Сахл ибн Абдуллах ат-Тустари достору менен дасторконго олтуруп, келе досум, оң колуңду сунчу бисмиллах деп, алгач сен башта да андан кийин биз озанбайлыбы деп дасторконго отурса, Сахл ибн Абдуллах ат-Тустари жөн гана четте тескери карап отуруп калчу эле. Ойго куй дос, орозосуңбу десе, жок, орозо эмесмин. Анан жекке биз менен кошул десе, жок, мен бала тарбиялап атам. Ого куй, мына келесо. Үйлөнбөй туруп кайсы балаңды тарбиялап атасың? Кайсы балаңды? Момундай бизди дагы бизге карап сүйлөчү. Үйлөнбөй туруп кайсыл балаңды тарбиялап атасың? Десе, туура айтасыңар достор. Үйлөнбөй туруп бала тарбиялап атам. Анткени белимдеги урук экинчи мен үйлөнө турган дагы бир мыкты алтын муундун курсагын өтөт. Ошол тиштемим менен алкымымды адалдап тазалайын дейм. Дасторкондо арам жок. Билем, бирок арам адал экендиги аралашып калган бир күкүм аралашып кетсе, менден жарык дүйнөгө кире турган жаркын келечек бузулуп калабы деп азырдан келечекте жарык дүйнөгө кире турган уулум менен кызымды тарбиялап атпаймы деп жооп берген экен. Бишрул Хафи, жалаң аяк Бишир. Чокоюнун таманы жыртылып калганынан
Koy, üstü жаңы taman ele jırtıldı. Kimdir biröge paydası tiyip kalar. Andan göre jalan ayağı ele basayınçı. Mendey bişirge çokoy. Emnele. Men jalan ayağı ele basıp günöt körem dep çokoyun astın momunda ayaklıp taman kılıp köktep alıp giyersin dep kimdir biröge bele kılıp bergen. Oşol Bisrul Hafi'nin bir tuğan ecesi İmam Ahmad ibn Hanbal'a kelip aytыңызчы imam bir soru. Bizdin üy çoğun joldun boyunda. Padişah bir günde iki jolu bizdin joldan ötöt. Gügüm girgende anan tün ortasında jogor ötöt. Gügüm girgende ıldı, tün ortasında jogor ötöt. Dal oşol uçurda men tamdın başına çıkıp aydın jarığında jün tokup giyim tokuyum jündön. Oşonda padişaha jarık kılış üçün tayakçalardan uçun ulu ottordu güygüzüp alıp çırak kılıp jarıtıp ötüşöt. Oşolar ötkön jarık kılıp ötkön jarıktan paydalanıp momunda kılıp bat-battan paydalanıp tokup alsam bolobu dedile. İmam Ahmad bin Hanbal gıylap jiberdi. Hak kagılayın karındaşım. Ozundan çıkkan sözgө karaganda bir takva insandın gelecek munusunga. Jarkını geleceksin. Kimdin? Urpak nasıl dese, inim Bisrul Hafida dese, o boy bolgura. Koyunuz. Bu sürağınızda mende başka eşimde yürübeniz. Men daim bayqayım, silerden üyüngörden asmanga karab daim bir nur çaçıp durganын sezip kelem. Eger oşol çıraqtan ile paydalana turgan bolsanız, nur öçüp kalıştan korkom. Antkeni sizdin atağınız ben apağınız çınığı altın muun ele. Siler alar üçün jarkın geleceksiniz. Kelgele. Ertenki jarkın geleceğiňer üçün maytarılbas, turuqtuğun röçbögün altın muun boyunca kalgılaç edip kaytargan. Yuhka anna rajulan zahaba ila ahadil ulama yuqal Malik ibn Nabi. Malik ibn Nabi degen alimga bir kişi gelip metet tarbiyah bala tarbiyalo, perzent tarbiyalo kaçan baştalat dep soradı ele. Üylөнгөнсүңбү dedim. Ova. Kança jaşar bala? 4 aylık. Alım sorap atat. 4 aylık al juwayыңдын kursagındabı je törölgön bala 4 aylık mı dese yok. Koş boylu 4 aylık dediler. Alım alakanın çağıp durup geç kalıpsın. Senden perzent tarbiyala ötüp kettir. Sen perzent tarbiyalada bir kança ay geç kalıpsın kagılayın. Sen oşol kursagına 4 ay balаны kötörüp başlagan juwayыңды mıhtılap tandoğun menen bala tarbiyası baştalmakta kagılayın. Geç kalıpsın deptir. Andıktan jigitler kızlar üylönörden turmuşka çıgardan murda apaňar tandaganga tiyip apaňar tandaganda ala bergile. Antkeni ala silerden murda eçen degen göynöktü jırtkan, eçen degen çıyır basıp beles açkan. Oşal altın muundun jarkın gelecek boyunca kala öyle kagılayınlar. Abul Asud ad-Du'li degen alim mutamakkin mınday deydi. قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا من قغلاين perzentlerim siler nariste mezgiliňerde boy jetip jetilip kalgaňňarda da kerek bolsa jarık dünýöge gelgeniňerge çeyin da silerge eň mykty mamile kılıp gelgenmin dese baldары ata kagılayın. Kiçineýizde jakşı mamile kılgaňyňyzy düşünöýüz. Kötörgöz, erkeletgiňiz, oýnotgoňuz, soratgoňuz, çoňoýganda mamile jakşı mamile kılgaňyňyzy bilebis, esibizde. Jarık dünýöge gelgenge çeyin mykty mamile kılganmyn degeniňizge düşünmei turab dese, ihtartu lakumul siler üçün merimdü, amen üçün süýkümdü bolgan juwayымdy apaňardy tandagam kagılayınдар, apaňardy tandagam. Jigitler, ertenki özüňdün jarkyn gelecek uul kız perzentin üçün mykty kızdy tando al balany tarbiyala dep esepkelet. Dal oşondoy tabiinlerden doğrunda bir kişiden
Жашыңыз өтүп баратат. Үйлөнсөңүз боло. Biz tengdüsüz. Bizim baldarız momentim aldı 16, arkası 10'da dese la etezevvec hatta ara ila veledi minha. Üylöne turgan gelinçegimden töröle turgan perzentimdi görmeyince üylönbeyim deydi. Üylöne turgan gelinçegimden töröle turgan perzentimdi görmeyince üylönbeyim dese dostları oğa koyayım. Buna oğlum ne degen söz? Tavuşmak natbay, jaşna süylöngçü dese. Anzur ila abiha ve ummiha. Atası menen apasını jakşıla bilişim kerek. Fe innehe tecurru bi ahadihima. Ankeni jarık dünyaya gelüçü menin jarkın gelecek perzentim sözsüz türde tay atası menen tay enesin tartarı al aydan açık degen. Kagılayınlar. Jigitler üylönem desenger, eç kaçan enesin karabağıla, atasın karagıla. Ankeni gözü jer göz bolgan, yetegi jer çiğgen, takva, ozundan istiğfar, salavat düşbögen kızlar, çınıgı takva erkek, çınıgı takva atanın gana üyünde. Altın mun bolgan atanın gana üyünde tarbiyalanmadı. Peygamberimiz kullu mevludin yulad ala fitratil İslam. Ar bir nariste İslam dininden ak tuluk yolunda törölet. Fe ebeva yuhavvidani ev yunassirani ev yumeccisani. Anın atenesi balası tili katıp eğmi tili çıka başlaganda je anı cüet kılıp je Hristiyan kılıp je otparas je butparas kılıp tarbiyalap alış al atenenin kolundan gelet deydi. Kagılayınlar. Men bir nesini aytayın dep çeçip otam. Sözsüz türde üylönelekten murda je üylöndüңüz perzent tarbiyalap atas hoş boylu boldu gelinçeğiniz. Sözsüz türde Rabbana hablana min ezvacina ve zurriyatina qurrata a'yun. Ey Rabbim jubaylarımızdan, perzentlerimizden bizden közleri süyünkün. Bizden közleri süyüne turgan jubay ber, perzent ber dep dua kılın. Sözsüz türde. Ankene Allah öz ayetinde estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu qu anfusukum ve ahlikum nar ve quduhan nasu vel hijara. Sadakallahul azim. Ey imandılar, algaç özüңөрдү, andan keyin jarkın gelecek bolgon uul kız muğnungdu. Erteң ahirette otunu taştar jana adamdardын deneleri menen kızıtıla turgan tozokton saktap kal deydi. Saktap kalış kanday? Mıktı tarbiyan menen. Tarbiya beriş üçün altın muğun atka kongan ata menen ene jetik tarbiyanın iyisi oluş gerek da. Oşan üçün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ma min abdin yesten'ihillah ra'iyeten yemut yevmen yemut ve huve gâşun li ra'iyeti illa harramallahu aleyhil cenneh. Sadaka Resulullah. Peygamberimiz aytdı. Qaysi bir insanga Allah Taala bir joopkerçilikti taştasa, tapşırsa, al moyunna yüktölgön joopkerçilik amanatqa kıyanat kılıp, aşap çapkandık menen, je jetkirбей, je uuluksun tarbiyalabay, je bas oturgılbay, jaşap жатқан ata je ene bolsa, je bolboso joopkerçilik algan bir jetekçi bola turgan bolsa, al öle turgan bolsa, ölöründe çındap amanatqa kıyanat kılgan insan katar ölöt da, kıyamata Allah Taala aga 5 jıtında aram kılıp koyat degen. Kuday saktasın. Biz mıktı jarkın gelecekbiz. Ankene bizde mıktı altın muğun tarbiyalagan. Abu Ja'far al-Mansur Umayya urusunun bir kança erkek mırzaları aldı 15, ortası 10, en arkası 5 yıldan zindanga kamalıp anan bara çıkkandan keyin alarga gelip ma eşeddi ma barra bikum fi hadal habs. Siler zindanda jatkanda ötkörüp jibergen barmağыңарды tiştep salağыңарды жерге çap durup öküne turgan emneňer öttü. Oylasa gerek, ömür öttü, densoğluk ketti, mallar kırılıptır, jerler tartılıp alınıptır dep azır жооп берет boluş gerek dep sınap suradılar. Alar bir ozdan büt bara ma faqadna min terbiyeti evladina.
perzentlerimizge 15 yıl, je 10 yıl, je 5 yıl uçurunda mıktı kılıp tarbiyalay albay. Vakit ötkörgöndügüz, emdigi çekti, yüreğimizi eňşere sızdatıp kıynabatat dep aytkan eken. Tarbiya en zarıl nerse. Tarbiya şunçalık zarıl nerse, kim geçige turgan bolsa al ömür boyu geçikti. Jetim al atası menen apası ölüp perzentine or tüşüktü jaşoğuna taştap ketkendik jetim emes. Jetim degen al başka iş menen tüşüktü ölüp başka iş menen alektengen atenesi var, birok tarbiyasız kalgan perzentler çınıgı jetim. Andıktan süýüktü bir tugan, siz özüňizdin uğluňyzga, kızıňyzga iPhone belek alıp berişiniz mümkün. Je alıp berip de koydunuz. Ova, siz perzentiňizge iPhone belek kılgan joksunuz. Siz perzentiňizdi iPhone'ga belek kılıp koydunuz. Perzentiňiz iPhone işletken jok. Perzentiňizdi iPhone işletip anın tarbiyasyny buzup atat. Andyktan men bir uçurda hiç kimizge bilgizbey, muzdak suga darat alıp, tizesi menen çögülüp, alakanı menen jer tayanıp, bizge bilgizbey, giyiz zey namazlardı jukarta sajda kılıp, jarkın gelecek mıktı bolsunçu dep, ıylap dua kılıp bir hazır karajar astında jamınıp, bizden Kur'an tilawattın sadakanın soğumunu ümit kılıp jatkan mıktı altın mundun jarkın gelecek alımlarına bir kol çağı. Ağlayınlar, barıngızlardan ataňyzlar bar, apaňyzlar bar, ötüp ketkenler bar, alardan jatkan jana Allah Taala beş bagy kılsın. Çındap, eň mykty altın mundun jarkın geleceği sizler. Buyursa sizlerden de eň mykty jarkın gelecek, jarık dünýäge gelet dep işenem. Çoň rahmat. Sadıbakos, alçıda, Allah razı olsun.